Hvala lepo za ove bratske pozdrave i ja se radujem i veseo sam što smo danas zajedno. Hvala na gostoprimstvu. Sećam se da sam bio prošle godine i bilo mi je lepo i evo sad sam opet tu i drago mi je što sam vaš gost i gore u sobi tu. Najlepše spavam od svih mesta u Makedoniji. Ovih dana sam bio u raznim mestima, bilo je malo hladno, pa sam se malo i prehladio, ali to je sada, eto, sve prošlo, sunce je lepo, pa onda, a lepo je biti danas u Božjem domu, mi kao braća i sestre, da se radujemo, da slavimo našeg Spasitelja i tako da se pripremamo za onaj dan kad će on uskoro doći. I danas ćemo iz Božje reči proučavati jednu važnu temu koja je značajna za sve nas, pogotovo u naše vreme. Znamo da u Evanđelju piše gde Isus kaže kada dođe na zemlju, šta njega zabrinjava? Da li će naći vere? Da li će naći vere? I danas ćemo upravo o tome proučavati, o velikoj veri, o veri ljudi koji su bili Božji narod, ljudi koji su govorili da su njegovi, trudili se i zaista tako živeli. Iz Evanđelja po Mateju saznajemo da je Isus održao onu veliku propoved na gori blaženstava, a ta propoved je u stvari ustav nebeskog carstva. Isus je bio na gori, proveo jedno vreme gore, održao propoved i posle toga je sišao sa gore i susreo narod. Gledano istorijski, to je bilo 29. godine našeg vremena, naše ere, i po silasku sa gore došao je u grad Kapernaum. Grad Kapernaum je nazvan u Bibliji Isusovim gradom, inače Kapernaum Kefar, to znači selo, a Naum, jedan čovjek, selo čovjeka po imenu Naum, Kefarnaum, Isusov grad. I danas kad dođemo tamo vidimo veliki natpis Kapernaum, Isusov grad. To je bio jedan od važnijih gradova u tom delu Izraela. Tamo je bio jedan rimski garnizon vojske, znači jedno 100 vojnika. Zatim tu je bila i carinarnica, jer oni su imali podeljenu zemlju na razne delove, pa tu je bila i carinarnica. Kapernaum je bio rodno mesto apostola Petra i njegovog brata Andrije. Oni su baš iz Kapernauma. U ovom gradu, Kapernaumu, evanđelist Matej prima poziv. Znate da ga Isus načinio, video na granici i kazao hajde za mnom. I on je bez ikakvog oklevanja pošao za Isusom i sledio ga. U gradu Kapernaumu Isus je učinio mnogo čuda. Puno čuda je tamo učinio. Održao je i mnogo propovedi. To je bilo u stvari sedište njegove misije. Odatle on išao u razne krajeve Izraela. Ali ima tu jedna stvar što nije baš tako dobra za grad Kapernaum, a to je da u tom gradu se najmanje njih spasilo, najmanje njih je prihvatilo Isusa. Čak su neki bili i prokleti u tome. Znači, Isusovo prisustvo i rad nisu puno doprineli, jer Matej 11.23 govori o prokletstvu, teško tebi Kapernaume i tako dalje. No mi nećemo o tome se baviti, nego ćemo govoriti o onome što je važno za naš život i za jednog hrišćanina. Pa ćemo ići u Evanđelje po Luki, otvoriti Evanđelje po Luki, 7. glava. Lukino Evanđelje, 7. glava. Znamo da je Luka bio jedan Isusov
sledbenik, ne baš za njim, nije bio sa učenicima ostalim, ali on je prihvatio evanđelje. On je nama sličniji nego oni drugi, jer je nekako iz ovog evropskog područja i svi mi koji nismo bili rođeni kao adventisti, nego došli iz sveta, takav je bio eto i Luka. Čitamo ovdje od 7. glava, od 1. stiha. U Evanđelju po Luki, 7. glava, a 1. stih. A kad svrši sve riječi svoje pred narodom, dođe u Kapernaum. Znači, kad je Isus završio propoved, došao je u Kapernaum. I onda događaj ovdje govori o jednom kapetanu, jednom okupatoru rimske vojske. A u kapetana jednog je bio sluga bolestan, smrtno bolestan. A taj sluga je Isus kapetanu bio jako mio, voleo ga je. A kad ču za Isusa, misli se na kapetana, posla k njemu starešine jevrejske, moleći ga da bi došao da mu isceli slugu. Jedan ateista, jedan bezbojan, jedan mnogobožac, Rimljanin, traži sada od Isusa da mu izleči slugu. Poslao je ljude, a oni su otišli, kaže, i oni došavši ka Isusu, moljahu ga lepo govoreći, dostojan je da mu to učiniš, jer voli naš narod i načinio nam je zbornicu, sinagogu, crkvu, što bi mi rekli. A kad Isus iđaše s njima, i kad su već bili blizu kuće, posla kapetan k njemu prijatelje govoreći mu, Gospode, ne trudi se, jer ja nisam dostojan da uđeš pod moj krov. Zato i ne držah sebe dostojna da ti dođem, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Jer i ja sam čovjek pod vlasti, imam pod sobom vojnike, pa kažem jednom idi i on ode, drugom dođi i on dođe, i sluzi svom učini to i on učini. A kad to ču Isus, začudi mu se i okrenuvši se narodu koji je išao za njim, reče, zaista vam kažem, ni u cijelom Izraelu nisam našao tako veliku veru. Što ovdje možemo vidjeti mi koji smo vernici, koji smo Božji narod? Kada sam ja studirao teologiju, onda su nam rekli kad čitamo Bibliju, dobro je da pravimo sliku, da zamišljamo, da kako čitamo, putujemo po toj slici, po tom događaju ili po tom mjestu. Isus silazi sa gore blaženstava, dolazi u grad Kapernaum, puno naroda, i sada čuo to i kapetan, Rimljanin, koji je imao bolesnog slugu, znao je, čuje da Isus je taj koji može da učini čuda, i to hoće, kad je on poslao čovjeka da ljude da dođu kod Isusa i da mu izleče slugu, to pokazuje da je on imao i veru da Isus to može učiniti. I oni šalju, idu oni kod Isusa i šta kažu? Dostojan je da mu to učiniš, zaslužio je da mu to učiniš, kažu ovi ljudi, jer pomaže nam, voli narod naš, crkvu nam je sagradio i tako dalje. Isus je išao i dalje prema ovom čovjeku, da se s njim susretne, a kada je to čuo kapetan, izašao je iz svoje kuće i došao je pred Isusa, i sad šta on kaže? Ja nisam dostojan da ti uđeš u moju kuću. Znao, ja sam neznabožac, ja nisam dostojan. Što ovdje vidimo, braći i sestre? Velika vera ne smatra za sebe ja sam nešto, ja sam veran, ja sam siguran, ja sam čvrst i tako dalje. Velika vera, kako Isus primetio ovom čovjeku, kaže, ja nisam dostojan. Ja znam da si ti sin
Boga nebeskoga, ti imaš svu vlast i nad bolešću, i nad smrću, i nad svim, i nad celom prirodom. I kaže, ti samo reci jednu reč i bit će sve gotovo. Kad je Isus to čuo, šta kaže? Okrenuo se narodu koji je išao za njim i kaže, bio sam po Izraelu, po celom Izraelu i nigde nisam našao takve vere. Zamislite, braći i sestre, ja sam držao ovu propoved nekoliko puta do sada i onda sam kazao, eto, zamislimo, to bi možda značilo ovako, Isus kaže, bio sam u crkvi adventističkoj u Skoplju, bio sam u Londonu, bio sam ne znam gde i nisam našao takvog vernika kao ovog čovjeka koji ne dolazi u tu crkvu, koji je čak i nije u grupi ovih vernika. Jedna reč sramota za one gde Isus nije video takvu veru, a opet ovde vidimo kako će mnogi još doći k Bogu i kako Isus prati naš život i kako je potrebna naša vera, jer samo reci jednu reč i bit će zdrav moj sluga, jer ja znam, ja imam vojnika, kažem idi, on posluša, drugom isto tako, tako i ti kad kažeš bolesti, izađi iz njega, ona će otići. Evo, braći i sestre, što ovde vidimo. Zaista jednu veliku veru ovoga čoveka koji je pratio Isusa, koji je gledao, nije da je išao za njim, nego je pratio njegova kretanja, slušao njemu i u njemu je rasla vera, razvijala se vera koja mu je pomogla da, eto, u potrebi se obrati njemu, da prihvati ono što taj Bog kaže. Ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vere. Zaista nešto što nam pokazuje kako trebamo da učvrstimo našu veru, pogotovo u naše današnje vreme, jer imamo toliko napadaja sa raznih strana. Tu su razne aparature koje nam pomažu u svemu i sami znamo kad pogledamo ljude okolo i vidimo koliko su se uneli u pojedine aparate, pogotovo te telefone, i često čujemo neke šale, kaže, ovi gledaju i sudare se, i jedino što vidi čovjeka, vidi noge njegove, ne gledamo ljude. Onda koliko puta razgovaram s nekim, on odjedan put samo opet vadi telefon i nešto pardon i tako dalje. Dakle, ne smemo dozvoliti da nas takve stvari odvoje od Boga i da ne zaboravimo njega. Mnogi kažu, pa ja šaljem putem Facebooka duhovne poruke i tako dalje. To je sve dobro, ali treba odvojiti vreme da živi po tome i da praktikuje svoju veru. Jer danas je jako lako nazivati se Božjim detetom, a nemati 100% veru. Sestra White kaže ovako, polovičan hrišćanin je gori od bezbožnika. Ja sam se iznenadio kad sam čitao to. Onaj koji je 50% hrišćanin. Polovičan hrišćanin je gori od bezbožnika i onda objašnjava. Zašto? Jer vara samoga sebe, vara Boga i vara ljude oko njega. Jer ako ja sam ubeđen da sam ja veran Bogu, a nisam 100% veran, nije dobro. Ako pokušavam da pokažem pred vama da sam vernik, da sam dobar, da sam sve, varam i vas, a varam i sebe. A isto tako varam i Boga. Ali ovaj kapetan je zaista pokazao jednu veliku veru i Isus traži da mi posjedujemo, da mi imamo tako veliku veru. To je jedan primer koji imamo ovde u Bibliji, skoro jedini, gde govori Isus da je našao veliku veru kod ovog čovjeka koji nije išao za njim. Znamo da je puno za njim išlo oni koji su išli radi hleba i ribe i tako dalje. Ovde u ovoj propovedi imat ćemo dva primjera. Ovo je primjer muškog roda čovjeka, a sad jedan drugi događaj
gdje je jedna ženska osoba u pitanju. Isus, to je bilo negde oko 30. godine nove ere, prvog veka, kada godinu dana kasnije od onog prvog događaja, Isus se nalazi sa svojim učenicima, opet otišao je u krajeve Tira i Sidona, to je današnja država Libanon. Znači, kako imamo, ovako je karta Izraela, gore je Libanon, i Tir i grad Sidon. Isus odlazi tamo s jednom namjerom da bi svoje učenike uputio kako da rade među onima koji nisu od izraelskog naroda, jer sa obala Tira i Sidona prostiralo se veliko prostranstvo prema nama ovamo, preko Sredozemnog mora, i Isus njima hoće pokazati da i tamo ima ljudi koji čekaju evanđelje, da i tamo treba odneti evanđelje. I otišli su tamo u grad Tir i Sidon. Ovi gradovi su nam svima poznati, jer su bili puni neznabožačkih hramova, velikih trgovina, pristanište, punih trgovačkih brodova, vrlo okupirani, odnosno gradovi puni aktivnosti raznorazne. I stoga se postavilo pružalo plavo Sredozemno more odatle, preko koga je Isus gledao mnoge ljude koji čekaju evanđelje. I onda on sada tu je njih doveo da njima to pokaže, da ih uputi u to, ali tu se dogodio jedan događaj. Pred njih je došla jedna žena, a o njoj čitamo u Evanđelju po Mateju, 15. poglavlje, Evanđelje po Mateju, gde piše što se dogodilo tu da je oduševilo Isusa i da Isus također pohvalio jednu osobu. Znači, Evanđelje po Mateju, 15. glava, pa ćemo čitati od 21. stiha. Matej piše, znači u 15. glavi, od 21. stiha, i izišavši odavde, Isus ode u krajeve Tira i Sidona, i gle, žena Hananejka izađe iz onih krajeva i povika k njemu govoreći: pomiluj me, Gospode, sine Davidov, moju kćer jako muči đavo. A on joj ne odgovori ni reči. I pristupivše učenici njegovi, moliše ga govoreći: otpusti je, otjera je, jer vidiš kako galami za nama. A on odgovarajući reče: ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraelova. A žena, pristupivši, pokloni mu se govoreći: Gospode, pomozi mi. A on joj odgovori: nije dobro uzeti od dece hleb i baciti ga psima. A ona reče: da, Gospode, i psi jedu od mrva što padaju s trpeze njihovih gospodara. Tada odgovori Isus i reče joj: o ženo, velika je vera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. I ozdravi kći njena onog trenutka. Što ovdje vidimo? Opet nešto gdje je Isus htio učenicima ukazati na to da ima i drugih ljudi koji su Božji, oni koji nisu unutar izraelskih granica. I on ovdje susreće ovu ženu i ona upravo ima potrebe. Ona nije kći Avramova, jer je strankinja, ali ima potrebe, ona veruje u Isusa. Čula je da on može učiniti veliku stvar i dođe ona: sine Davidov. Vidite koliko je poznavao, čak je znala i njegovo potomstvo. Pomozi mi. A Isus ćuti. Isus ide i ništa ne kaže. A to je ohrabrilo učenike, pa oni onda otera je, najuri je, viš da to ide za nama i galame, viče, smeta nam. I šta kaže onda Isus? Kad je žena opet počela da traži pomoć,
A Isus citira ono što su Izraelci govorili i kaže, ja sam poslan samo ovcama doma Izraelova, izraelskom narodu. Ali žena i dalje veruje, i dalje traži. I kada Isus sad opet citira Izraelce, pa kaže, nije dobro uzeti hleb od dece, izraelske dece, pa baciti psima. Izraelci su sve narode oko sebe smatrali psima. I danas kad dođemo u Izrael, nećemo naći ljude koji imaju pse kao domaće životinje i kućne ljubimce, nego psi idu po restoranima, dok mi tamo sedimo, oni dole idu kupe te mrvice i tako dalje. Jer oni kažu, to su sve ne pogani narodi, čak postoje i ti pokreti koji žele da kažu, ti proizraelski pokreti, da se treba porušiti ona džamija koja je sagrađena na mestu gdje je bio hram i onda da se sagradi hram, pronaći će se kovčeg zaveta, pa će se staviti u hram i tada će doći Mesija. Većina njih tako misle. I izraelska vlada obavezala se da će čuvati, da se ne poruši ta džamija. I dakle, vidite, to je to tipično, to izraelsko. Svi drugi nisu ništa, mi smo nešto, mi smo Božji narod, to je naš Bog. A Isus ih uči ovde da moraju ići u druge krajeve, da ima puno njegovog naroda koji čekaju na njega. I kaže, nije dobro uzeti hleb od dece i dati psima. A šta kaže žena? Ona pristaje, znam ja da vi nas tako smatrate, ali mi ne tražimo taj hleb, ono što pada, ono što vama ne treba, daj nam samo to, toliko, makar malo. I kad Isus to sve sluša, zadivio se. Šta kaže? Velika je vera tvoja, neka ti bude kako ti hoćeš. A ona je htjela da njena kćerka ozdravi. Dakle, evo što ovdje vidimo. Isus je sa ovom ženom htio dokazati učenicima da svi ljudi trebaju spasenje. I on je nju tada primio u naručje Avramovo, postala je kćer Avramova, jer je pokazala to sa svojom verom. Znači, vera je ono što nam zaista treba i nešto što je veliko. Nešto što čini da smo mi hrišćani, da smo mi Božji narod, da smo mi ti koji smo tu da se pripremimo za njegov dolazak, da pokažemo našom verom oko nas da nas on voli i da to vide drugi ljudi. Vera je nešto najjače na svetu. I ona naše pesmo što kaže, veruj samo svaki dan. Svakog dana neprestano moramo biti na Isusovoj strani. On je spasitelj sveta, on je taj koji je došao da pokaže nama kako trebamo živjeti, kako trebamo verovati i kad on bude došao da budemo sa njim u carstvu njegovom. Velika je vera tvoja, 100% je vera tvoja. Isus se ne zadovoljava sa 50% ili 60% ili 70% ili 99%, ne, 100% moramo biti verni. Nekada mi kažemo pa i najgori adventista je bolji od nekog nevernika. A šta kaže sestra Vajda? 100% vera mora biti u nama. Imam nekoliko primjera ljudi koji su pokazali veliku veru u Isusa, koji su velikom verom osvojili carstva, kako kaže u Jevrejima poslanica. Mnogi ljudi koji su bili na Isusovoj strani, koji su bili 100% Bogu verni, kada je bio rat u Vijetnamu i naša braća su išla u krajeve, u razna sela, pune knjiga, da tamo propovedaju, da šire evanđelje. Često su bile te kontrole koje su ih pregledavale i zaustave ih. Šta to imate, kuda idete, pogledaju što je ovo, to su naše knjige koje nosimo ljudima da čitaju. A što je ovo?
uzeli su pesmaricu, to je naša pesmarica. Oni kažu, traže, kaže, ajde, pevajte nam ovu pesmu. Znali su da otpevaju. Dobro, možda ste to slučajno sam našao koju znate, da vidim ovu drugu pesmu. Pevajte ovu pesmu, i to su znali. Kad sam to slušao, malo sam se ovako uplašio, ja ne znam sve pesme, na tom ja bi pao na ispitu, ne bi mogao dokazati da sam adventista, jer ne znam sve pesme. Dobro, onda su uzeli drugu knjigu, šta je to? A to je Biblija. Mi iz toga propovedamo drugima. Onda oni će, evo, iz ovoga mi propovedajte. I naši su propovedali. I onda su ovi videli zaista da su to ljudi ono što govore. Dali su im dozvolu da idu dalje. Kada je počeo rat, mnogi su dali novce da se oštampa knjiga Put Hristu i delili su i vojnicima koji su odlazili u rat. Preko 1.000.000 primjeraka. Neki su pare sačuvali negde na stranu kad prođe rat da imaju kako da započnu život. Međutim, što se dogodilo? Dogodilo se da se promenio novac i taj novac koji su oni očuvali bio je ništa drugo nego kao novinski papir. Morali su spaliti. Dakle, vidite koliko je potrebna vera jednog čovjeka da bi ostao Bogu veran. Jedan drugi primjer, znamo da je u Kubi živeo Fidel Castro. Kuba je bila ateistička, komunistička zemlja, ali Fidel Castro, ja sam čitao na više mjesta, bio je dosta upoznat sa religijom i jednog dana bio je jedan naš brat vojnik u vojsci, adventista, i kada su mu tražili da rade subotom, pa ono kaže, čujte, ja sam adventista, ja subotom ne radim i tako to, i ništa. Odvedu njega kod Fidel Castra. Oficir njegov ga odvede kod Fidel Castra i ispričaju šta i kako je. Onda Fidel Castro kaže oficiru, donesi mi jednu tablu i kredu i vi ste slobodni. I on napiše na tabli Fidel Castro 2800. Ili onaj broj iz knjige proroka Danijela. 2400. Tako je. Evo, vera i poznavanje se pokazuje. 2300 i da vojniku kredu i kaže, mladiću, izračunaj ovo. I on je stao i gleda. Jeste mislili kada o tome? Koliko mi znamo našu Bibliju, koliko smo sigurni u nju, da li ćemo kad nas zapitaju neki za naše nadanje moći tačno odgovoriti? Ja sam sad spomenuo 2-3 broja, 2000 i nešto, da vidim da li znate. I mladić je računao, Castro je pratio, sve išao. I kad je bilo gotovo, kaže, slobodan si. Kaže oficiru da dođe kod mene. Došao oficir, kaže, napiši mu bukvicu, odslužio vojsku i pusti ga kući. Zaista je adventista. Dakle, vidite, ko bi rekao da će jedan ateistički, komunistički lider, vođa, znati čak i to? Mi nekada se ne možemo doznati kako je to i šta je to. Recimo, kad je u Hrvatskoj 1968. godine izašla jedna Biblija, direktor jedne izdavačke kuće je prišao profesorima Bogoslovnog fakulteta i kaže, znate šta, mi smo u raspadanju, ne ide nam posao dobro, propašćemo, pa hoćemo da oštampamo Bibliju da se povratimo u biznis naš. Zato dajte nam jedan novi prevod, ako ne, ja ću oštampati ovu Bibliju, Daničić Karadžić. I onda to su mi pričali katolički profesori, Bonaventura Duda koji je baš to vodio,
onda smo mi, kaže, uzeli Biblije, original i razne druge i 2 godine radili, a treba bar 10 godina da se Biblija prevede na jedan novi jezik. Pa kad se prevede, onda se da čita neko od običnih ljudi, pa neko od đaka, pa neko od školovanih, pa neko od ovih, onih, i da svako da svoje sugestije, gde razume, gde ne razume. I kad su oni završili ovaj prevod, kaže da su posle toga 6 meseci išli na bolovanje, nervno su stradali. I kad je knjiga izašla, naša crkva je stavila u svaki primjerak, a izašlo je prvog dana 70.000 komada, onu karticu za dopisnu biblijsku školu. I za 2 dana je to rasprodato. Posle toga su još radili, a napravili su i 200 komada sa posebnim uvezom, to je ono što kažu za bibliofile, za oni koji vole knjige, nešto posebno. I 200 komada, a prvih 6 komada su bili označeni slovima od zlata. Zlata slovo A, pa onda slovo B, pa D i tako. I onda su te Biblije poklanjali. I Bibliju sa slovom A dobio je drug Tito, predsednik države. Zamislite. I ja sad da kažemo da on nikad nije video Bibliju, da ne zna i tako dalje. Verovatno je on čitao, Božji duh ga je pokrenuo. Dobio je on Bibliju sa oznakom zlatno slovo A. Onda sa slovom B dobio je zagrebački nadbiskup, i što bi rekli patrijarh po pravoslavnom, nadbiskup. Sa slovom C dobio je tadašnji papa u Rimu i onda su posle ono drugo davali raznim predsjednicima ili vođama raznih crkava. Tako da je i naš ondašnji brat Kamenac dobio jednu Bibliju. I kad sam ja to na mojim predavanjima pokazivao Biblije, imali smo izložbu, onda uvek u gradu tražimo najstariju Bibliju u vašem gradu, donesite. I ljudi su donosili. Onda kažem, molim, sad mi recite nešto o toj Bibliji. Jedna žena kaže, kad je vojska, kad je bila ona racija, kad su tražili da pokupe Biblije, da spale, ja sam napravila testo, Bibliju stavila u najlon, umotala, stavila u testo i ispekla hleb. I stavila na sto, došla vojska, gleda i nije našla Bibliju. Jedna žena kaže, ja sam s ovom Biblijom 2 moje kćerke odgojila. Ne može bez Biblije ništa da se čini. Ja kažem, da li hoćete to da kažete svima u Obdunu? O, hoću. I onda je ona to pričala. I tako, eto, Tito dobije Bibliju tu sa slovom A i tako dalje. Ja sam uspeo nabaviti jednu, broj 134, morao sam platiti 200 eura, ali čuo sam da neki su mi rekli da su ovu Bibliju koju Tito dobio nalazi se u kući Cveća u Beogradu u biblioteci. I onda sam ja išao tamo da vidim, kad sam došao tamo gospođa koja radi kaže meni, znate šta, malo ste zakasnili, mi smo jučer ispraznili tu biblioteku jer hoćemo da zidove ofarbamo, da namestimo sve senzore, aparate, za klimu, za svetlost i ono sve što treba i za 2 godine kad to bude gotovo dođite da to vidite. Onda ćete moći vidjeti. Mi ne znamo, nikad se ne zna, je li tako? Šta kaže sestra Vajte? Bićemo kad dođemo na nebo ili ako dođemo na nebo, ja kažem ako dođem na nebo, kaže vidjet ćemo, iznenadit ćemo se kad budemo vidjeli one za koje smo mislili, taj nikad neće doći na nebo. A iznenadit ćemo se i kad vidimo one za koje smo mislili, taj će sigurno biti na nebo. Dakle, vidite, da bismo imali čvrstu i jaku veru, morali bismo zaista uvijek biti u tome, uvijek imati čvrstu veru, sada u 21. stoljeću i to 100% veru. Primer jedan još o jednom hirurgu, našem bratu. On je u Rumuniji živeo i radio je kao hirurg, kao lekar i kad su tražili od njega
da radi stvari subotom, on to nije hteo. I onda su ga oterali iz bolnice, dobio otkaz, poslali ga da negde u nekom kamenolomu radi, ali Boga nije zaboravio tamo, jer njegova vera bila jaka, nije ga Bog zaboravio i jedan ministar dovodi ženu u bolnicu, bolela je od neke teške bolesti i kad su je pregledali, doktori se gledaju među sobom, kaže, tek jedan kaže da je tu onaj novoverac. I čuje, ministar je to čuo, ko je taj, gde je taj, brzo ga dovedite. I otišao je auto po njega u kamenolom, našli su ga kako tamo radi, razbija kamenje i kaže, ministar, doktore, morate odmah poći u bolnicu da spasite jedan život. Kažem, vidite, moji prsti su sad tvrdi, ispucali, nisu više tako vešti i vitki da mogu obaviti operaciju. Ali vi morate poći. Pošao je, došao je, operisao je, ali pre nego što je počeo da operiše, kad je pacijent bio postavljen na onaj operacioni sto, on je kleknuo i molio se Bogu. Zato su ga oni i oterali, jer on se i molio Bogu kod svih operacija. I kleknuo i molio se Bogu, izvršio operaciju, pacijent se postepeno oporavio i onda ministar kaže, ovaj doktor mora biti u ovoj bolnici i mora biti šef ove bolnice. Dakle, vidite što znači jedna jaka vera, kako nagrađuje čovjeka i kako čini. Nema ništa jače od našeg Boga. On je silan, on je moćan, mi o njemu pevamo, njemu se molimo i on je taj koji može učiniti zaista velike stvari. Neka Bog sve nas vodi u tome, neka nam Bog sve pomogne i blagoslovi. Jednog dana sam ja dobio jedan poziv od jednog katoličkog sveštenika u Zagrebu da kod njih držim predavanje. Negde je on to pročitao, čuo šta li je, ne znam, ili čak možda pozvao me, ukratko rečeno, došao sam tamo i imali smo predavanje, ovako velika dvorana, kao 350 ljudi. Gore je crkva, a to je tu dole prostorija. I on je meni rekao, kaže, profesore, vi morate doći, nazvao me telefonom, da održite predavanje kako arheologija potvrđuje Bibliju, jer tako nešto s toliko ljubavi i tako stručno ne može niko uraditi. Kad on možda me malo ovako polaskao, farbao, ali nisam ja radi toga išao, nego kad se uputi jedan poziv, ja sam ga odmah koristio. I kažem ja njemu, znate šta, ja sutra dolazim u Zagreb, a nisam morao ići u Zagreb, pa ću doći do vas. I otišao sam kod njega, lepo me je primio, fino smo razgovarali i dogovorili se da ja dođem, došao sam, održao predavanje jedno, drugo, kažem, napisao sam i knjigu, a kako arheologija potvrđuje Bibliju, donesite tu knjigu. Doneo sam veliki stol, paket 100 knjiga, otvorio sam paket i onda su se oni sami posluživali. Nisam morao ja njima predavati. Oprostite. On je rekao, kaže ovde, kad je on mene predstavio, kaže, tu je naš brat adventista, tako je počeo. I otvara mi je pogled, kaže, Dragan Obradović. On je profesor, kaže, u adventističkoj školi, napisao je knjigu iz koje se školuju naši mladi sveštenici gore na Kaptolu, tamo gde je njihov fakultet. I svi vi da kupite tu knjigu, ko nema sad pare, neka uzme knjigu, a sutra da donese pare. I stvarno, ja sam stajao, samo i potpisivao, oni su uzimali i razmenjivali, ako je neko doneo više, treba da razmeni, sami su, na kraju se bilo tačno 1 dinar. I tako smo tu radili to. Ja kažem njemu, da li ja mogu dovesti moje studente da pevaju? Da, dovedite i kopirajte te note da i moj hor posle vežba te pesme. I na kraju predavanja stajao je on kraj mene, ovako drži ruke
jedna gospođa od pozadi, kaže, imam pitanje za profesora Obradovića. Izvolite. Zašto mi katolici, zašto adventisti, ili kako ih mi zovemo subotari, svetkuju subotu, a mi katolici nedelju? Šta kažete na to pitanje? Super, a? Super pitanje za 350 ljudi, da ih misionirate i da ih govorite im o suboti. Ja u sebi kažem, Gospode, pomozi. I kažem ja njima, gospođo, ovih dana imam predavanja kako arheologija potvrđuje Bibliju, a verujem da će gospodin župnik odrediti dan kada ćemo proučavati i takve teme. A on stane, kaže, draga gospođo, čitajte vi samo Bibliju. U Bibliji ćete sve naći. Problem je to što ljudi ne čitaju Bibliju i zato ima i puno raznih crkava. Jel te da joj je on rekao, Boga je pokrenuo, jer oni svoje sveštenike zove dušebrižnik. Kaže, on je naš dušebrižnik. Da sam ja možda počeo govoriti, ima onaj naš traktat, 100 činjenica o suboti, pa tamo ima piše ovde, pa piše onde, neki bi rekli, to nikad nismo čuli, a drugi bi rekli, subotar, on je plaćen da to govori. Ali kad njima sveštenik kaže, vi čitajte Bibliju, da li će oni o Bibliji naći o nedelji? Neće, je li tako? Dakle, vidite kako Bog vodi i pomaže da se njegova istina propovede. I tako sam ja tamo imao predavanja nekoliko dana, čak mi je taj sveštenik navalio, hoće da plati, ja nisam hteo da uzme, dao mi je, onda su bile marke, 200 maraka za 1 sat, za jedno predavanje. Ili neko od vas zaradio za sat vremena 200 maraka. Dakle, vidite kako Bog, ja nisam htio uzeti, ali morate uzeti, pa morate zove i da večeram, rekao, znate šta, sutra imam nastavu, pa moram, žurim se i to. I na kraju, jedan puta kad sam ja posle toga imao predavanja u jednom drugom kraju grada Zagreba, naša braća su nosila pozivnice i plakate i naiđu na tog sveštenika i to mu pokažu, a on je trebao ići na operaciju mrena, slabo je vidio. Kaže, ne vidim ko to predaje, je li to ta predavanja drži profesor Obradović? Kaže, da. Kaže, idite sud redom i recite da sam ja rekao da svako ide na ta predavanja. Dajte mu i to i recite da svako ide. A zamolite profesora Obradovića, ja ću ovih dana ići u bolnicu, da dođe u bolnicu da se za mene moli. I meni ovaj brat kaže, da idemo? Ja kažem, hoćemo. I išli smo. Kupili smo malo voća, jabuka, povrća, različitih sokova i onda smo išli kod njega. Sjeo sam kod njega na krevet, držao ga ovako za ruku, razgovarali, popričali, misionirao sam mu, pomolio se za njega i on kaže, brate Obradoviću, ako ja ozdravim, ako da Bog da ozdravim, onda ćeš doći kod mene u crkvu da propovedaš biblijsku doktrinu. Nažalost, nije se to dogodilo jer je već bio 70 i nešto godina, pa posle operacije ovi su ga poslali u penziju, ali vidite eto kako svugde ima Božjih ljudi, svugde ima onih koji imaju veru u Boga, kao što je Isus pronašao ove dve osobe, i neka Bog nas blagoslovi da se eto i mi držimo njega i da ljudima koji se nalaze oko nas pokažemo, posvjedočimo razne prilike lepim rečima, tako da ljudi shvate, ljudi nas često puta vide, znaju, iako, ja znam kad sam tako na raznim predavanjima, nedavno jedna gospođa nije bila na jednom predavanju, pa sutra dan me pita, kaže, gde ćete još to držati? Pa rekao, ako vi znate neku dvoranu, pozovite još neke ljude, pa ćemo tamo. A ja sam bio tu u jednoj, Kristova crkva se to zove, kaže ona, pa možemo kod vas u vašoj crkvi, sigurno će nam dozvoliti. Dakle, vidite, oni znaju o nama, kad nas vide,
neka nam Bog pomogne, neka nas blagoslovi, da zaista budemo oni koji ćemo svude pokazati Isusa. Ima jedna pesma, zahvali Bogu pred susjedom, za topli dom i tako dalje i tako dalje. Znači, pred ljudima da to činimo. I tako ćemo se onda pripremiti za Isusov dolazak i kada Isus uskoro dođe, meni je žao što u makedonskoj pesmarici nema jedna pesma koju mi imamo u Hrvatskoj, dopuna 410. gde kaže kad odjekne Božja truba i kad sam Isus dođe i skupi sve nas, u tom silnom mnoštvu moram biti ja. Nije to onak glasnici trubom oglasite znak. To mi često sad kad sam prošle subote propovedao u Prilepu, kaže nije to to, ali ovo kad odjekne Božja truba i kaže ono fino, u tom silnom mnoštvu moram biti ja. I braće i sestre, mi moramo biti u tom silnom mnoštvu, iskoristimo to što smo mi sad u Božjem domu, što smo Božja djeca i da ne ispade da smo danas sutra eto tu se družili, bili u nekom društvu, kad Isus dođe da ne budemo u njegovom domu. U tom silnom mnoštvu moram biti ja. Neka to bude želja, molitva i vera svih nas. Amin.